Mu ishyamba rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu gitondo cyo kuri uyu wa 30 Ukuboza 2020 habonetse umurambo w'umugabo bikekwa ko yishwe. Abamubonye bavuga ko yaba amaze iminsi irenze umwe apfuye, bakabishingira ku kuba babonye umurambo we isazi nyinshi zawutumagaho. Aphonse Mutsindashyaka, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Ngoma mu Karere ka Huye, aho uyu murambo watoraguwe, yavuze ko uyu murambo ari uwa Mpumuje Athanase uri mu kigero cy'imyaka 42, wari umukarani mu mujyi wa Huye. Rwanda Star TV yageze ahatoraguwe uyu murambo iganira n'abaturage. Amazina nitwa Justin Ndangamira, ndi umunyeshuri wo muri Kaminuza y'u Rwanda hano Huye. Dusanze hano mu ishyamba rya Kaminuza hari abantu, ese mwamwamye cyahabaye? Ngeze hano asanga haparitse imodoka ya RIB n'abantu bangana uko nguko mbajije bati hano bahiciye umuntu. Musanzwe hano hantu umutekano waho umeze ute? Hari impungenge sanzwe habatera? Ntabwo bavuga ko hari umutekano mwiza cyane, kuko no mu minsi ishize ubwo nayo nkigera inahangaha twaje kubona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ku ishyamba rya Kaminuza hiciwe umuntu, ariko ntabwo twaje kumenya agace nakahe. Ubwo iyi ni nk'inshuro ya kabiri ubwo menye ko hapfiriye umuntu hano kuri iri shyamba. Genda umunyamakuru twagira ngo mutubwire ubundi hano hantu musanzwe muhabona gute? Nahihoze mbona nyine hari abantu benshi, ariko nyine hari abantu, hari n'imodoka za RIB, biravuga ko habaye iki? baravuga nyine ko bahiciye ngo umuntu, nawe niwe narinje kureba nyine ndebe niba wenda n'uwo muntu nabamuzi. Hano hantu hamwe b'abamotari musanzwe muhafata gute umutekano waho? Hari impungenge batera? Hari andi makuru y'ibintu nk'ibi byageze bihaba muzi? Ahantu nk'aha ngaha nyine cyane cyane nk'aba munsi y'uwo muhanda wo hepfo, ho rwose kuhaca nyine ari nijoro ubwoba bari bwose, ntabwo wagenda wumva nta bwoba. Si ubwa mbere si n'ubwa kabiri uvuga ngo hari umuntu wahaguye, nyine ntabwo wakwicara uvuga ko nta bwoba. Nyine hatewe ubwoba aho burahari bwinshi, na ndetse atari no ku bamotari gusa, no ku bandi bantu usanga ubwoba bari bwinshi cyane. Ntabwo kugira ngo umutekano hano wigere ahantu kereka bahapanze nka patrouille y'abasirikare ikajya ibihora iyo ibihari, nicyo kintu mbona cyakorwa. Nta kibazo, umutekano wifashe neza, ariko biradutunguye kuba umuntu baba bamwica hano uruhande rwa kaburimbo. Bishoboka yenda ko batamwica hano uruhande rwa kaburimbo, yenda ari ahandi bamwiciye bakaba bamuzana aha ngaha, kuko uko bigaragara hegereye kaburimbo, hari amatara, abantu yenda bahatambukaga bataha, yenda keretse nimba bamwishe muri aya masaha ya nyuma ya saa 2 yo gutaha, yenda yakerewe kuba yataha. Turakeka 100% twakeka ko yaturutse mu bindi bice. Njyewe ubwanjye nta mwaka urashira bakuye indaho hepfo kuri uwo muhanda ujya Imare wundi w'umusore, hari umurambo wundi bahakuye vuba covid itarazamo. Urumva ni mu byo mu ntangiriro z'uriya mwaka. Iri shyamba urebye riduteye impungenge nyinshi. Urabona hari kujya Imare usa nk'urya za Nyakibanda, ni amatara ari ku mihanda, ni mu bishyamba by'inzitane, na matara. Nta mpamvu utagira impungenge z'aho hantu. Mubona hakorwa iki none? Tubona haba ubwirinzi, yenda bakagira nk'abantu bashinzwe umutekano baba bahagendagenda bakahacanira amatara, yenda hakorerwa uburinzi buhagije. Nicyo twabona yenda cyadufasha, kuko urebye yuko nta mutekano uhari. Usanga ari abamotari bahakubitiye bakomerekeje, yenda bakabatesha, ugasanga ufite igihunga cyinshi nawe ubwawe wagwa kubera ubwoba, bitewe n'uko waciye ufite ubwoba, nta cyizere uhafitiye. Impungenge zirahari ni nyinshi cyane. Ariko hano hantu hari amatara, polisi bihagaze hano hepfo, kuba cyakongerwaho. Icyakongerwaho kindi, kuba yenda polisi yabihagaze ari hepfo, ntago igira amaso ngo ikotorore ahantu hose, kuko ureba aba bahagaze ari ku mukoni, ntago baba bamenye ibibera hano ruguru usa nk'ugana hano kuri Kaminuza, cyangwa se ibibera mu ishyamba aho hepfo Imare rijya ryerekeza za Nyakibanda. Ntago urumva yuko ijisho rimwe niryakotora ahantu harenze ibirometero runaka byinshi cyane. Murumuna wa Mpumuje yabwiye ubuyobozi ko baherukaga kuvugana kuri telefone mu minsi nishize, akemeza ko ubwo bavuganaga Mpumuje yari arwaye. RIB yatangiye iperereza ngo hamenyekane icyishe uyu mugabo. Gusa abasanzwe bakoresha uyu muhanda uca mu ishyamba rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bavuga ko basanzwe baterwa impungenge n'umutekano waho,
cyane ko atari ubwa mbere muri iri shyamba habonetse umurambo. Ubuyobozi buvuga ko mu rwego rwo gukaza umutekano wo muri iri shyamba, umuhanda Huye-Mpare nawo uca muri iri shyamba rizwi ku izina rya Arboretum ugiye gushyirwamo amatara yo ku muhanda. Amakuru yagiye amenyekana ni uko ari uwitwa Mpumuje Mpumuje Athanase, ari mu kigero cy'imyaka nka 42 gutyo, akaba yari umukarani hano mu mujyi wa Huye, akaba yagaragaye yapfuye, ntawe uzi igihe yapfire ko umuntu ashobora kuba hashizeho iminsi nk'ibiri. Yabonywe n'umuntu wari ugiye hepfo y'umuhanda, ni gatoya nko mu metero nk'icumi. Yego. Umuntu ntiyavuga ngo upfuye apfuye, ni ubungubu inzego zishinzwe zirakora iperereza, ariko mu makuru yamenyekanye ni uko hari indwara zimwe na zimwe yari arwaye byagiye bivugwa n'abari basanzwe bamuzi, ariko umuntu ntiyavuga ko arizo zamwishe, ko hari n'imiti bamusanganye, nako impapuro zo kwa muganga zanditseho imiti amoxicilline na paracetamol. Ubwo inzego zibishinzwe zirakomeza gukurikirana zimenye niba wenda azize uburwayi cyangwa se yaba yishwe. Icyakozwe ni uko RIB yahageze nk'urwego rushinzwe ubugenzacyaha, umurambo ukaba ujyanwe kwa Butare gukorerwa isuzuma, ndetse mu makuru ariho ubu ngubu ni uko umurambo umaze gukorerwa isuzuma, noneho umuryango we ukaba ugiye kujyana umurambo ukajya kuwushyingura, ko yari afite umuryango. Ubwo ngubwo ibindi bizakurikiraho bikurikiranwa na RIB nk'uko urwego rubishinzwe. Yari atuye ahagana he? Yabaga Itumba. Yego. Ariko afite umuryango w'Impare, hariho murumuna we w'Impare, akaba na nyina wabo utuye Impare, ni mu murenge wa Tumba. Ubwo rero niho umurambo uza kujyanwa nyuma yo gukorerwa isuzuma. Hagiye gukorwa iki mu rwego rwo gukaza umutekano muri iriya shyamba? Hari ibikorwa ku rwego rw'akarere. Yego. Umuhanda wa kaburimbo muzi ko uriho amatara amurika ku buryo bwa rusange, Federal Republic Public Lighting. Hasanzwe hari n'inzego z'umutekano zigenda zihaca buri kanya. Wa muhanda wo hepfo w'igitaka ugenda ujya mu kagari ka Mpare mu murenge wa Tumba, naho akarere gafite gahunda yo kuhashyira Federal Republic. Batangiye no kugenda bashinga amapoto aho ayo matara yazajya. Iki ni kimwe mu bijyanye no kuhashyira urumuri kugira ngo umutekano ube usesuye. Ikindi ni uko inzego dukorana ndetse tunafite n'irondo ry'umwuga, bagomba kuzajya bahaca kenshi kugira ngo umutekano ube usesuye. Mu matariki nk'ay'umwaka ushize wa 2019 nabwo muri iri shyamba hatoraguwe umurambo w'umusore bikekwa ko yari yishwe akajugunywa muri iri shyamba. Icyo gihe hari tariki ya 27 Ukuboza 2019.